enkuyanja y'abantu abato bashanjire muri nshingo yabo Good Town Council kandi aba babiri barinzire retired Brigadier General Dr. Charles Kisembo ogwahereza emyaka erukuhika 30 kandi ayi President Museveni agire kumuhumuriza abire nakuri itendekere rukure rya Kyankwanzi. Okutungura amagara g'abanyakibanda ndabasaba mwe bari mu mwanya ab'ekitiinisa kimwanyereka marukundo yimwanyereka ndazatangira neza murebe enkyukakyuka enkyuka kuteekaho omu magara gaitu ekisima muno abula brigadier akagamba traffic banzereka abaana ba boda boda ito tucaye yacaje abaana bato twakunda brigadier aisho muchanga atatuhereze atukume kandi atukole brigadier agende maiso abokanyoka kusatika mwangaru na magira kakumanya byatworire ako bwebeshonga ibyo bwebembezi n'indungi kandi eshonga ya security naye bonire abatura abantu bagira ngo bwahati binamasiko minjo mu retired Brigadier General Charles ago kutungure cyangeki nani ni President Museveni ago kuba Brigadier Charles Kisembo mwebare munonga mwebare no kutangira mazima mwatwereka rukundo nashemerwa munonga kandi abana kureba batuye mu kibira cyo kugira ngo barangeta Brigadier General retired Charles Kisembo injira abandi mu bere baramurira yaba gakonse secretary kureba abantu bakoze ko ni ndeba mazima ni president atizire kura kushona sabantu entunguka okutakobra kidakyonka korora nibakora nibatunga esente babase kushomesa abana hati ko kuzokareba kabana bitu bakiro bunye barabwa mu mashobora. Retired Brigadier General Dr. Charles Kisembo nagira ngo bwahate enshonga z'ebyobwegese ebyentasya hamwe n'ebyamagara n'ebintu ebyaine kutamwa amani okurebeka ngo cyangeki cyatunguka abazeye bakabasa kushomesa abana babo kubesa ama universities ubundi batwara amakosi amarungi nga mushanga abana bari mu universities mwezo abo kanza abazeye bakora amakoraga gashakwa Anthony Atwine.